Op, sakumaha greget namanya jomblo. Tahun kamari urang jomblo. Terus, Aina jomblo kene. op, sakumaha greget namanya jomblo. Kamari urang nyari snap WA selamat malam sayang. Terus, Padahal mah urang jomblo. stop. Sabar greget namanya jadi jomblo. Kamari urang ada ngisi ya jomblo. Terus, Jomblo stop. Sakumaha greget namanya jomblo. Jomblo mah free. Prihatin. Stop. Sabar greget namanya jadi jomblo. Mana jomblo? Oh, Sarua. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو Stop. Sabar greget namanya jadi jomblo. Kemarin orang diputuskan ke bogoh orang. Terus, orang beli mobil. Terus, mantan orang minta balikan. Sekarang lo nyeselkan, keselkan, mutusin gue. Orang terima, putuskan doi. Ambil keputusan, waktu pacaran, tuh putusin gue. Apa kabar? Oke, kembali lagi bersama saya Oyan Justin. Tentunya di channel terkece, terkeren, insya Allah terkeren sedunia. Oke, buat video tadi, buat yang jomblo khususnya, jangan bersedih bro. Mendinglah jomblo daripada pacaran mah, mending ta'arupan. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like di channel ini. Mantap. Selamat malam bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.